Enyumle no nsia bogana de shimama ya mamuni na dwuma makwaba. De ba Ahenkan 93.3 FM Sabraso. Sense ma do asifiti awia na bese enumre yi. Ene aboabo na so ne sokroje de edika na uditie. Ene ade ba besum se enyumle no nsia akan kase. Anwbo no afrikodwa pa newsroom. Ene abetena akua frakoma studio. Ebe kenkan ediama wo. Ene dim. Ensema di be Facebook live ene YouTube. Ubetumi adi echi na wadwane yen e studio anum sei for adwenche nu go no ebe kenkan dia maw ana fafa 0594 841044 text message and a WhatsApp enwumre nsem bia beti ene sei owura anya hotamaklu ade atoja sei wo manfo ebembe omampani na nado dankogu fado no ene ntu na futupa enu ntinam so mari we na ekoso Wopeni pabisu atufu na nefutra wotu ya no ekwama NPP amanyuko ne musem yadeba NPP amanyuko no ashep jefie makomako aduokron wotwe aka bom aka cha ban ne se wansese onumnyafo ken oforiata afipiri ne aduonumyansa akoma bosikasem no odbatudwa wo mamra shep jefie Chamber of Telecommunications wamuso akasa chemusa ushase ne adwuma bopeso ewo telecoms awodo na wosi ya hwe ya etuo eho bebansem osofo hwe Ghana pomdin sam so dia tudwa se wo mo kika ne omasiani se de be ya wo bema enkron gitingitimu ni ba bia setena den kakra no aye mre kakra ma anes for se de be ya ye tuo bi kokro kituo ma ne ndi beka no aye adwuma Wani monyamfo Clement Atefa enso de atudwa chese wabebon homoden esa assembly members nyina wobeka womobom na woma Pilgrim Central impumtu we anyafofo bi na nyume yesi adwa ede baba sum se nyume no nsia akan kase nyume ko bia da roma okotu sabo akrama gina pata so takre eyi silvam bonetek ma na ye nipa da sani ni pagya ni si wono ensemi baba mo atie dia kwaso omemu a eye nyume ko bia da roma Alhaji Hankuri Enterprise B Plaza Hotel Bimpuma Plaza Hotel Ochiman Development Association NAFI Jubilee Hospital Sanso ana Ahenkan FM Marketing Department Wamadaroma ana nenyumre isu yesi nkonwa akasia ne yebetwe ne srani abasa adi mu kyerɛkyerɛ mu nyinaa so atimi abro na hye ne so asa kase atwa ne ho aba fontentan kase so anyansem ketwansem awodro ne nyinaa ye kruchi ne nyinaa so de egu anti Facebook and YouTube aya Ahenkan 93.3 FM atro ye no aya atwore akase anti ukwa na wa like wa share wa dwintra wo de egu wo kama bresem ye behwe na ya kenkan ne nyinada ede ama wo Abusia Ahenkan fo betian kanwume ye me kwaku anin kusi buadumene Mame akua janewa ensema de ban information center saje penefa ne life wo bono mantemu apoe mantemu anya santimantemu ebru aduonum kwa dusia wo muni Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo ye bomua ya jibebia Anuti Kasiebo emubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia Online Radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Ochinati Information Center o Yausero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia Yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode why boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asane Kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewa Achim Esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyamene Hine Information Center wachim ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye nida Sonia Awurade Prince of Peace ewa Strasi Somoa Heba Information Center so asom se twitwe ewo Achim Dan Intiamwa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno Sewa
Information Center ewo Achim Enyinase. Kusam Information Center Achim Achiase. Keka no krobo eya Adom Information Center. Peace Infobiz Watakrasi. Tokuya Ebutu Achim Odumase. Adwempa Information Center Ojinanko Jama North. Chidom Information Center ewo Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center eya Chirimenken. Nyankuma ase eya Nanapia Information Center. Dai Kingdom Come a police level. Asioko Jama no Bono Mantemu eya Duaba Information Center. Afin semni nchemu ene nfiti ase eni. Wati wasum. Nyame bua obubu obosum ne de tosu aduonu nan ewa afimpinu ne aduonu mienu ye mu ena Ghana fo ni na hwa no mu se Ghana osofo hwe sikasam so ebebo anan akọ Ghana mra hyebjefie na akọ kenkan afimpinu ne aduonu miensa akọ mabosi kasam ode baba abetudwa na wenam so ama mra hyebjefie onomo dom kase an meche NPP amonyokonu emu nipa maako aduokunu watwe 98 woma ka bom ababontia ka cho mampani na nado se woma sesa onumnyafo kenofuriata ana woma nhwe na papa na nkasa ntintim nkrata ma se onya adwuma ni biema saa obubu obusu ne de toso aduonu nan no oba mra hyebjefie a ometo MPC no onomo na wei nam so amakasama foma ekoyi ono na yem na hyebjani mo manfo wasante Achim North abeton peso aso meche konongo abeton peso aso no onumnyafo andiapia kubi ekase na ochensemu se ose onumnyafo kenofuriata womu person na wa bekenkan budget no ena biem wom person sesa no esanse waye bi na womu sesa no nen power from sumra esanse womu de womu nsa ne ntotoye ene nyama wodo bi enkoyi na onumnyafo apia kubi twa ne nsam so se na nado ya so den na wanse so onumnyafo kenofuriata na ebre no du so bekenkan 2023 budget na ayi cast ya kran yo matubi wom matu NPP ni bia ena obeba na donkuma na le guon ma womu ebetie budget no na ekoba no sanso dia budget no womu ntumi ngintum ama ne nyeyi eno ana onumnyafo apia kubia ogina mra hyebjefie meche NPP fo ni nana mu enipa makomako agudokon wotwe eja woma na mu ne omo kase na oje se onumnyafo kenofuriata donkuma no afa vote of censure se won peso mutu no so aba na o se sa vote of censure no womu enfo aso na mom womu peso onumnyafo kenofuriata ebe yo so afo hwe Ghana yisikasem so enye nko osande toso kacha aban ne se omampani na nado nkan hya no so se wansese onumnyafo kenofuriata efiti na ekoyai ade bia onumnyafo kenofuriata nsawom no enya ade a womu nipa makomako aduokono watwe 98 MPP mra hyebjefie fo no womu begya tum afo aso yesi omampani ana onu kenankasa do se wa sipo mo enyese budget nkwani yenyu ade biara bepa di saso beba parliament no yenkahu enti you know that includes also the budget enti position article no enti and it starts from now enti bibi biara befa di saso beba parliament no yenfe yenje hutuma enti position ede banu the vote of censure na ekoso without fear of any contradiction. The state is majority members of parliament we are support to vote of censure. We are need to come minority no approach no strategy. Na ye support to acquire no more person. The person is creator president in the yeah. And so sa approach no and ye support to say be my results. And it ye feel say the better approach to achieving that results. And say they appeal to president say on you feel. Onumnyafo apia kubi etwa so kan biam se asema onumnyafo kenofuriata a yo so afo hwe Ghana sikasam so mprempren ka etwa wo mu sum twen wo mu bi awo kra ne se bonso okeka mene finance minister fiti 1992 yese mena me bomoden pa tese wo se wakeka sama atoma pani na nado so tirim nti ama asa na nado sesa no na akwakoye den na no na okato so se e wo se na nado emia nani mo ma sa asemi na ada no eza sa asem na onumnyafo kenofuriata keka no e bebre on ma nya no kre te wo se na nado bonani to free kra no ma no kre dead na ohwe se bibia be gyina nanam na oyi onumnyafo kenofuriata free o na ohwe se ewom se papa ya kan amanato na nado asum nanso eden pa se ebema enam so se we akwakoto na asum ti o obu na ni agusu no akwakọ so onumnyafo kenofuriata eno so enjiremu nini You got for yet public statements now,
say, we need the best person to bring Ghana out of this economic situation. I am ordained to be the finance minister of Ghana. Hansen, some who say, go see President Suankasa. Namusu, no one so involved. Saying the honors so can be a complimentary first one, which is a Nadia, happy to be a woman because of course, and he said it should be now. We are not doing business with him, and we will not support anything that comes to Ghana could do. A prayer by saying, you are again is such anything. Better for man to be consistent in his belief rather than say and we are only showing consistency in our belief. Eni amuti yei mrashebedwani mo manfo wo konongo abeto ampeso Asante Achim North Municipality onumnyamfo Andiapia Kubi ono ene gina NPP mrashebedwafie nipa makomaku aduokron wotwe 98 anim edinsem na tudwa Yera Kafui Amega Ensusu Yenkitaudini ma New Patriotic Party NPP amanyukono na wapenisu atufa watase efutra wotu no kwama NPP ekwani maye papa wase wasrewam wamunko mummom ese yefru bakumuma sane beya wameniso edi hunesu omeniso ese afimpinu ani aduonu na yabato wombetimi adi nkunim na wamaiga na wamdro mai akobosha asase ne so ne sabosha no ani anisade hunu ni nyina detimi abomu watrasa ushan pipi amanyikone na ene womaniso ade hunu nyina da enso betimi adi nkunim ewa fimpinu ani aduonu na abato ne mom enye se wamu ko mu abom na ne nipa baako wama hwaba ne ho ban every bibi wana sa ade bia wo ye ho wose no de enye ekwo na ni so ade hunu enti nkoma no wamu hwe na ye bo we hu ban ye bo asumbesu hu ban no wamu yinto nchen na fe wamu nyina mfa nhwo mutirimo esa fimpinu ni aduonu na abato no enkunim dia wamu pese wamu dina no ana womani enso esisuo watu ne sabsa wocham se wo besra papa esa NPP nko ne mananai ne wamu beye ne wamu beka bebi ombetu omu na yesini sama wodro wamu de betu dwanyina wamu hwasa eyensama betimi aboa ama fimpinu ani aduonu na womani so ade hu wetimi abamu watu asna wochense wei ebiasida wase 2008 ni mo sana NPP amanyuko ne kwakwa ye enena wei ka wei ade che na wei ka wei na penifo so wamu di omanim no ebubu nyagu wamasumu nteni akoso afa kwa wiase no na wamu di ntwo se mpoto wasesa entwo na wamu di ye no wampese biemu ebesi enti braso ese wamu ko mu bomu etna se na wamani so ade hunu no wamu hwe ebo ho ban ye papa enu ti wase wasre woni monyamfo eya ken oforiata ese ni dibre na wamse wansore so na obi fufura ma metra so no hwe no wanyi tuma kumapemu wase waman ni ye yo ani amanyuko ne kan koti na wamu de sa anamoyi ehihye so afeisu wasre Ghana mampani na adedan kwa akufado se ne dom dodro ni nyina mrashebedwafo no wamu suni wamu ntiemu eye baako hwe na ni sa ni so ni ntiemu na wamu ete no wontimi enso anu se ne bia bibia betimi akonkan wa chese ye woni monyamfo ken ofori atasa ban hwe age ni dibre fini samse ne enei mrashebedwafo bia se diokunu enwotwe ase na wose betimi aboma NPP amanyuko no wo mani so de nyina susu atimi abamti wo kansi su popi SNPP amanyuko na nei wo mu mo bia ho ban na mmom wo mo hwe sa botso na da wo manim no anu na wo mdo ma adwen anu wo mutirimo po wo mo kasa anu wo mu ni ye nyina besusu ahwe abo wo mu nkunim de no ho ban se ne be ya ene pe ne wo ma hyase no wo betimi atoa so na empumtra wo mo prama o my Ghana no wo mo sa etimi aka. I think, sir, as the numbers are building up in Parliament, party knows the war parliamentarian. And what I expect the parliamentarians to do is say, your party is a party structures no enye because the moment omoba up. Na omu make it that in sessions ni nyina no na a trip party in penifono animu form, and the moment they disrespect the party they can never go back to the constituencies to stand on any ticket. And minim said your moye ni nyina no they are also doing it to ensure that they can hold on to their seat when it's getting to primaries. And at Debia Mekai say we have an election to win as a party, not personalities. Enti masere won the first one aba the second one aba say to waswa na eya
too much. President Nsunim said the Yakos, but media the America beyond in say, a bit of one any paba, not a mass system, not sign Kenyan, who both have the party, not saying brand. And you know, whatever we say, we should be mindful of what we are telling the public because we have an election to win come 2024. And yes, you be here to ensure that 2024 victory, it will be safe, it will be sound, it will be secure. Abusiani aye yera kafui amegawa no aye nkitaudini Emma New Patriotic Party wasno amanyiko no. Dr. Nyawo Tamaklu aye Ghanaian statesman. Openyini di atuja se omampani na nadu dankwa kufado empo odeni yafanto a ekuo bia mu ananipe bia hia achitaifo ena Bible krampo aka se sebe mampempi dodo na abe ya na ejinoba so hia obobebu achidom na aboa en wafa adwen atoto adwen yenye ni sei yemfa wura yemfa nsia yemfa nsha yentumfria na efefefa konakono na sanso ena oba memuma ewo senka aban de ni papam ni sanete na onye afutufo wo mebeboa ni ntina aban wasoafo ewo aban krachimpenfo ewo assembly members bebre ni diso bebre o Dr. Nyawo Tamaklu sei wo meben na nadoda nkwakufuado ema no afutuo esa ama no akwankyere bua no nyoma ketekiti bi mu no wo mo ya bro papa o se wo mutiri mo den pa na ese wiase so ne obi nam no hu ade anye wo ho no anka sa nipa ni suro no papa na ene kro sampa abobi beka no ofiri ntumam Dr. Nyawo Tamaklu sei wo ma bembe o mampani pa wo mo ne koba wo ma etunofo ene na boafo no wo mutumi nya kukudo nka no kra enche o mampani na nado se bia na se na eko ade we yenye ni se wo munya kukudo nka wo mu ni na ntronko a ene sama be ma na nado tuma ene danko na mo ka kire no wo mo ka no so sere saa ene o che se ha dwe papa wo mo ya ma o mampani na nado na ni magu ase na sumike papa ekura ompene saa enti wo ma bembe no ebo na nado abro papa ojema sani ma bi se na tochema pe ha dwe papa emo man punto no etwene na ase ti sasabi obi agepim aye ne nan na onanti betwene na ase saa okasati ai of several things. There have been fractions. People have been accused of several things. There have been fractions all over since Akufo-Addo came to power. What has been done to them? What has been done to those people? They are working freely. That surprises me because I know Nana-Addo was not like that. So what has happened? Nana-Addo that I knew is not the one that is ruling Ghana now. I'm telling you, but I don't know. Maybe those around him. But believe me, there are people, if they were to be around Nana-Addo, these are people who are afraid to tell him exactly what is happening. That has happened to a lot of presidents in this country. If Nana-Addo will listen, I'm sure the way he's going now will never go. This particular government is on autopilot now. Dr. Nyawo Tamaklu santo aso kabiem se sanka eyo noa aneka ononko enkosoafo hwe Ghana esika samsu onumnyamfo Ken oforiata ono ankasa tintim krata ba o Ghanafo Nana-Addo ba afimpinu ni dunso mene na toto nnuama empo manya hwe kra ye boa me de entwaso school kwa eba free SHS aba ye de planting for food aba ye de one district one factory ye de bia bai bi koso agenda 111 nini na meso ena nneema wani na bai na de adwemu amohwe ase de mabre ya me ye interview mpu na me tonko na me kika me tiboso saa ne mani twintwom so saa asemadi bode daase ene de eka kan wam tumuze mo amohwe ase ma wonze mabre pa enti ni papam no o ma ya de enti mia me kire krata ba re oniminya foke no furiata resign na nka fefe ne abonse mama no sense nipa be yedu amani na sabi ewiase nso ontumi nya ade bia wahya se bia wawieye tinka ose oniminya foke no furiata tiase sa eno no oniminya fo Dr. Nyawo Tamaklu kire se oniminya foke no furiata tiase sa enke bebo no prince as said the Ghana for kasa ene said the omanfo bi ebre no ano odindodo. If I were Oforiatta, I would have resigned immediately. Now you ask yourself, why is this still there? When a person is in position, I made mention of dictatorship. When a person is in position and the populace saying, we've had enough with you, go away, and still he wants to be there, the simple thing that will come to the mind of any ordinary person, that he's sitting on a rot. When he's not there, then we see how massive that rot is. Who is the appointing authority in this country? And has the president approved of his removal? The president should have approved of his removal. Here we have a situation where even an ordinary person in the street says Oforiatta must leave. Now what sort of image
is it given now to the world economy if it goes back to the IMF to negotiate? Will they even respect us and respect the nation? Yei aye Ghanaian statesman Dr. Nyaho Tamaklu. Na abusuasi agusu aye pri wa mayin pumtuo na empenifo na makwane esa nyina so pesika ma wa mayin ene atwa awodo wa moje electronic transaction levy e-levy ya ba ye ya wa mugusu a wa moje esu ni nyina echi wa musisika ni so atwa ni so ntino wa mo sakọ International Monetary Fund afọ aso ye na ne wa makoji bia beka ho wamu pesika ni bebre se ne be ya mpumtuo no betimi akoso na Chief Executive Officer awada Ghana Chamber of Telecommunications ano aye Dr. Kenneth Ashbe na wopani ankasa ne kokobode wa bobi ye papa na wechem se nei wo bepie mo telecommunications awodro na ne wo man mu wa magidin ye papa Tigo fo kan we tel Tigo MTN ne Sankrofon Vodafone wo mukuo no ne telecommunications no wa chese nipa bopim wo ye papa fe wo hamni atete so de wo mo enam wi mu ye papa ba ne to ese wo mo gigitro de akomo aban na wo se hu sem akwa ye bebrema chese wo mu kura wo madwuma wo se wo mu di no ka adwuma ne shema wo madwuma entimi tumpo efisa kwese wo mu kwa so ye wo no etro aban ne hwe nim se be firi wo na nya to ketwa enti to awodro na wo mu gini nyina so waso ye koba ne sa na wo madwuma so na wo mo eka na hye wo to ne nsem se wo chem se wo hwe aye electronic transaction levy e-levy ye ba ye na ene enka ne na to se empenifo de nam 1.5 na ne wo mo 1.7% no ana wo mo ka se wo mo beje ana wo mo na dom kuma ne twetwe wo mo aka bigu ma fe kwa wiase no wo mo so wo mo je 1.5% na se wo ha entiche mu baako ana echiponum eno na wo mo je ana wo pani kire mu sa no kura na edoso saso ha dwen ma telecom so wo madwuma nkoso nti wo no de ensa dansa ye mo asra ye papa penifo hwa na e-levy 1.5% na wo mo je no anka wo mo nte so amfam na 0.1 enti wo ha chiche mu hwe echipo baako na ko wo metimi age wo se koba ne se betimi aboa emo wo madwuma so atimi atumpon afa wo bia so betimi atwa nti obi kwa kotua kra anya afa ne wo akotwetwe ne ho akonnwenwe ne se wo bia betua koba ne sa sika wo mo pe no wo mo nsanso betimi aka efise nei wo se nkakra na akokodu num so enti saban ye ne boom dia na tse ha dweye papa wo amana so wo cha na wo cha se hwe kwan a aban fa so ade e-levy shisha so atse e-levy ekokokoko so se ne kure wo mu kura wo mu jitum wo manu wo mu ho wo mu nim sase mpa na bia nka wo ma nyantum efisa wo hwe yo mai mu ane ade hye bi wo ha hia mu ye papa ne wo mu di kura wo mu nya obi mu kakra yese ye ba beti e-levy wo sisa nkrofo no e-levy ne tete wo ma ha wo enya fo mo browafo na hia wo mu papa se wo mu ebi wo mu botom no enti wo asra ban sesa e-levy wo hwe no won santi su biem wo ateso no ye free 1.5 no ade akwa akosi 0.1% ne obi ya betimi atua wo sisa 0.1 ne kura wo bi tua enya fe na onipa ko no akwa akwadwe ho enya fe ne wo ba banwenwen ne se wei enya sika kase bia nti wo bia kura ko bedo so obetua ekoba ne sa eya etua wo mo pen wo mo sabeka na sabanya na adwin se bum wo agisika na wo se abanwen ne se de de nei anwen ne se no. And already, if you look at the fact that government had projected 6.9 billion, had to revise it to 600 and something million, and that has not happened. It's because the elasticity of demand for, the service is not elastic. So if you really want to let people, and the way we have structured e-levy is very regressive. It impacts the poor as high as impacts the rich. So if you really want people to be able to pay this, then they should not think about it when they are paying it. The only way to be able to do that, and there's empirical evidence to show in other areas, if you take the Tanzania example and all of that, is to reduce, the incidence of the tax. Aye, yes, yeah, Jijisika, near dear, abina fitiasi awa jini bumene. Wobi kwa ko try e-levy kura na wo dwun se e-levy ami kwa ko 20 sa kura de na esika no once ani free ni phone so obekwa koyi na wasasa ne sa na ekoba ne sa e-levy nka ho
enti eno ano no enti was rasa ban nto so akwa ban se obi se ni sika nya fe na wa ba bedwen ho aye se eno an se kwofise 0.1% enye sika bia wo bia betimi atua abusuani aye pani kwantrefo a wada Ghana Chamber of Telecommunications Dr. Kenneth Ashigbe wasugusu ya wutie enwme no nsia kan kase de de ohyehyehye naked ewo wati wasum chire wadwen fa 0594841044 eye democracy o gebam ka bia mamum ne ewo no ti peni bi chana adwen so achire wadwen yemfa ntuse nyen sei e fa papa ana Facebook ni YouTube search Ahenkan 93.3 FM na do adwen chire afọ no me bekenkan dia ma yento ansem no so me tiasi apomdi mu osofo hwe Ghana apomdi nsem so health minister Urminyamfo kwakwa adwuma manu e de atudwa se biribi atwam empenfo akandifo ayantotoye e fa adwen so omde nhye bi baba e beboa pam ama wo atumi aye nwoma awdo bi onkronkituo mu biaya ayasabia nkuma wo titu ne chip compound no ebi wo no se de be ya ebe ma se de nurse ni bi ko so nkonko ya adwuma ono mo na nkohwe e mom yentu yade ase nipa na ni beka na atumi aye adwuma ne ye Urminyamfo kwakwa adwuma manu se womani gusu pa ni abre gusu edi se adwuma we na osi mprempren de womakoma hwehwe no enya no wo mo pe no mo nsan kan ye enu nti ema mfrase ndi adwuma osan to so ka biem se womani gusu pa esanse womani abre peso mo ye sade we na matumi aboa ma odo bi konkro nkito ma esanse nkro nkito mu de na ebi kura hono ma ekwan ya befa so akokura nu mu no enya senkitoa Krobi ti se krobo se ono ayarsa bia ni ho enti se bia bibi ko council sia bibi to na epe yade bi anadro bia so anu mpofiri mo na kunche emedo aduasa no na de be yewo ayewo ebi ti se ebeka pa krobi ti se ayebo aye bia he ayebo afo krobi ti se ache krom da yarsa bia ho enti se nkro na yarsa bia woni de yarsa bia ni na ezevofo die se no na kanwrem ebru finhyanum womo nyaye eyedantu nti womo de akura de bobu enti nkrobi san no womo kye se womo betutu niama amade na sini ko no na ni beka se meti de masum dweme de mpa bia me saka ebeboa madwuma nso akoso ose no ne ntutu a womo ye se de bia de obi akokroketuo ma na ni beka no atun aye adwuma se na sini. Mr. Speaker, in the last few years, growing consensus has emerged that policy initiatives or interventions to attract and retain health workers to deprived and underserved areas in Ghana have not fully yielded the desired outcome, and that has the potential to undermine healthcare delivery in those areas and overall attainment of the universal health coverage. Mr. Speaker, a policy shift to improve processes for the development and implementation of actions that respond to current and forthcoming health workforce challenges in deprived and underserved areas has been advocated at several levels. One of the levels of advocacy for this is the enactment of the National Human Resource for Health Policy and Strategies, which was launched in January 2021, provides the policy direction in managing human resource issues in the health sector. Mr. Speaker, key among the thematic areas is Objective 3 of the policy, which states, and I quote, to develop and institute mechanisms to ensure retention of the health workforce serving in deprived or underserved locations and facilities. Urminyamfo kwakwa adwuma manu to so ka biem se enam saadie ya hunti enam so asoya wonm hwe apomdin sam so ene wo ma hwe sikasam to toya so ene technical team no wo na eka bom na wo afa World Health Organization no ye WHO so na o ma hwa to ne ma sade bia ne ma weni na apomdin adwumafo bia wo ma ben adokitafo wo mu ni na betiase amase de obi kokrokituo bi mu a nipa ne betiase akwakoya adwuma edi agi nipa nkwa esanse wo mu nkura nhesem a wo mu ka ense wapomden edaya ben mu. The Ministry of Health, with financial and technical support from the World Health Organization and the Health Systems Strengthening Accelerator, sought to explore the factors that influence doctors and other health professionals to accept postings to deprived locations and facilities in the country. To ensure that the ministry identified the right factors, the services of the consultant, the Human Resource Steering Committee, and the Technical Working Group were engaged. Mr. Speaker, a survey has been conducted to solicit the views of health workers on measures to attract and
retain them to work in deprived areas. From the survey, willingness of health workers to accept posting to any of the deprived areas is based on the following financial and non-financial incentives. 1. Non-financial incentives. Among others, Mr. Speaker, are scholarships to be granted, residential accommodation defined by the existing policy, standard medical equipment, and transfer after 3 to 5 years service upon request. 2. Financial incentives. Direct financial incentives include 34% basic salary as incentive allowance for mild deprived areas, 38% of basic salary as incentive allowance for moderate deprived areas, and 40% of basic salary as incentive allowance for severe deprived areas. Enkomotwetwe nna koso nne ewo Ghana mra shebjefie wa abra orumnyafo kwaku agema manu oyosoafo a ohwe Ghana apomdin semso kopiem editudwa abusia ye gina woni monyamfo kwaku agema manu wuku adaba ne nsami so na yaje aboafo enkram anuti apomudin wo ye huhia ye papa na ahweye wo yi so no ekanyiche wasemika wuku adaba ne bi monyenyen maka na kwaku bia so ye wuku adaba na abusia meboa mika wuku adaba na obi nyenyen wo ho so wuku adaba no so ye wuku ada anti abusia wapomudin so be konkan ya gisa wankasa ohwa hu so ye ahweye wo ekanyincha hunti sa ho dwodwowa bebi ya kukoji apomudin na wo so ohwe se ho so na ntotoye no eda kama kuya wo mfa so hwa ya lefo ma yaresa ni nyina dedemu a ane ewudu akpakpakpakpa na ho ato na tese no anu ti sa ho dwodwo de bebi mekamfo ma wo ani Jubilee Hospital a doctor fo ni ntini ekuku dampa na wo nei wo mo eje yarefo sanso esa wo mo yade no nti wo outpatient service awo hwa no na doctor fo to ene na watwemu ni nyina kwa obekwa akoto doctor ni wapomuden sensem obetena se na ono watwetwe no wapekwan ya odo befa so ne be ya wapomuden no ebesanso agina ne naso ebiem wo inpatient service wo hwa no wo bi wo hwa ne yare no se me kwakwa wo abontin e bia na sumesiti wo asumesusu de na so eye harinta ahwa na akofa na sumtini mpesa me hu doctor ni wo kokoa mu mene ne nkwa na metimi akama sema chan Jubilee Hospital sabra wo beje wo laboratory enso so wo hwa labs ahodo ni nyina wo yebie wo pesa ohu mojekuo ni nyina wo behwa na wayama kama pharmacy wo hwa wakọ Jubilee Hospital a doctor ahwa wie no enro wo betra ma nyina da wo benya bi wa so ye wa pharmacy na wo Jubilee Hospital no benya bi wo hwa enro na bi na wo de ema wenu nkọtọ abonten wakoka so ne doctor atro ye bi ni wontiji we kura wa mo kura no wa mo ye ya ha Jubilee Hospital of Pharmacy tunyo ni nyina obenya bi wa antenatal care ema ye ma menoma penfo na wanwo wie no so de akola ni bekọ we na didiem ni nyiemu eya na ehuhia ye papa panti Jubilee Hospital ewo postnatal care so wa eno so kwa wo bekyerehwe wadwane kura wo so de ma akoda no se ne be ya na adwemu so ebebie afia theater so wa surgeries ni operations awodo ni nyina wo ye bi ewo wo maso ye wo na maternity ni so midwives awamo wo nyasam kito ya ti wo myamisuro kwan so enti wo kwa wo ye push ayame ya push ni nyina na ta wo mo de mpaebo ata wechi weni mra ho se na wawo afa wo ba wo mbehwe kama ultrasound and ECG scan wo ba de wo fura awo se da wo se wo fura na wo hyase kwa yare sabia ane ne busu miensa ntem kwa na ne scan ni kokotwa bi na ahwese akola no ye ehefa kora no da ba bi oda ne ye ane etwetwemu na wo kwa na wakotwa so ye oba so ye be ma ni nyina wo behu wo ye ntafo wo ye ntasa ni nyina wo behu se ne enu kora boa o kwato akola no ho ne ma wo nkoye mfumso obi wo obekwa kwato oba ho ne ma obekwa no akwa wo be ma ose ana makwato ma ho ne ma kwa Jubilee Hospital ne kwatwa scan ne so ban wo ye ntafo woye oba na be ma otuto no niema wonya fomso afei susu ECG scan dem ma wo mo prostate ya de ha omjunso mu ya de ha wo no na Jubilee Hospital essence wo counseling unit ene doctor ni do betna na watufo akyerɛkyerɛ kwan ya wo so fa so se ne be ya wapomudi ne ebegina ye na eni susu ne nipadua ne han enti wani kania dum senkim nipadua ne han edum ekoba ne sa uwia se oba ye nyina ya kwa wote se ye nkozu hu bebi a wo fa enti wani na ekeka na ye kwa ne entity Fabra Jubilee Hospital Eye Clinic na wamo hwa ne woso diabetes and hypertension clinic anso wo ho wasanso ewo kantin adwane a wodro nyina obenya bi na Jubilee Hospital sa insurance card a wodro nyina wo som
ehwe eje ayaretwa ne ayaresanti ne saudi no eye national health insurance and asa private health insurance osebra wo besa yade Jubilee Hospital ewa achimodan aboabo kwantempo no esuo amantra bridge ne suwa na wo bo ejuma dendenden fra wo ma 0244 575799 0244 575799 na oni penifo so entwetwe nkomo afei wo twanwade wo ditwa wo wankra bia wo pese wo to emama senyina etia so mpempem so etia eye Ahenkan 93.3 FM eso ye boma aso empempem anetie ye nti ye to wonkra ma wanya sem ketwa ye bo odwadie hu so ederode ne emfaso no bubruja wo kwa wodia enti from marketing manager ne ye hihye ye ne so de edafom ebebo adwuma tumpo ifse wo de tumpo no na ye so de tumpo ti from marketing manager 0244 290093 0244 290093 afei Ochiman Development Association yankurankura adwuma ekuo na yede edom na epeje kowi to bia akwaba ba Ochiman Development Association utumi de ho bedon would all register 10 Ghana cedis busumi bia 10 na yakeka bum de ayempuntu Brian kan fembe registration ana bibia ni na sa won tiasia bibia ni na won tiasia fa Ochiman Development Association a Fred 0594 467 029 0594 467 029 B Plaza Hotel Bimpoma Plaza Hotel aya ho bia ye na enya wo nko wo that town wo across man so baby bia na bi wa ba town pe baby akodwo ho a the right place aye B Plaza Hotel Bimpoma Plaza Hotel ani di nko no mo na kwagye wani di nipa pe bia bi ho eden abagin di ope bia home appliances bia bi wom empedua kama edem ejade batadan bia ho wo mo conference room a efani pa 30 timu pe baby akọ meeting a eho no mo ebeboa mo pa B Plaza Hotel no ne bambon sem so de krachi tumuda baby oba park moto bicycle car abobo ya bibia pragya ni na obenya baby park asi esan say biaye no esopa Fre B Plaza Hotel for obetumi call save number no na oni omo akasa ansa na waduro no mo 0249 855 396 0249 855 396 and say 0243 118 500 0243 118 500 Womo achimudan MTT di kwano so babia post station woni nkwantanum die no sale ni mu a ena obe B Plaza Hotel akwadampo ebechiro Alhaji Hankuri Enterprise provision de nipa hiem bia bribia ni general goods anya obesora na pobechu se obeposo anya obedware samina obenuamo obe rice water odi anwa bedi dwuma chese provision die eye Alhaji Hankuri Enterprise die ntia aye common wa town nanso yedi Alhaji Hankuri Enterprise wa dance achro ni se ono ne nyoma no F se wukotu ana woton baako odmo atufo bo tini bone da fombro esukufo amamefo ne papafo amne nkwada tifi muntungu so ewo Alhaji Hankuri Enterprise adokodoko nsa bia mo pebia nso munsabeka bi na munkwaji provisions ene general goods enfri na kachi achimudan opportunity bank no ene South Bimra Bank ni finfin pe ena wo hye baby a cold store no na store eno ne yenim ne trading cold store twin den hokrasa baby cold store ne trading ye den awo bi baby a cold store no na between opportunity bank and South Bimra Bank wo achimudan ena obehu Alhaji Hankuri Enterprise 0245 447 138 0245 447 138 na wone no edinsa also afei abusia ya tuwa kasia ne so wei eye enwumre no nsia kasia ewa Ahenkan adiokrommiensa echipomiensa kasafidie eso na ya tuwa kasia ne so na tese Brim Central Municipal Assembly ya so ye ha ne ye be ene ya prewa ne ho boy ya bo fei ananyame adoma brewa
wayi poma wo kwan ho ene yeso yetimi di ensase yebosa ne presiding member yeso so yewobi papa wo si anaimu ewa assembly wa tutu niema yenka ne nakwakusa wafa ene ya jefri ne nsam kra ne ye ne dia aba bejinti no wa be sa empra 9 term no ana woni monyamfo Clement Atefa sana wono ani nyankopon do ba wayi no so ne yenya hu yanti wa mu kɔ ne nya na ne wa mu twa ho wa obi antimi mfa ne nyankopon sɛ wayi ne medoba meyi no ntimo nkɔ na mo nkɔfa ne nyame anim Wamu kwatu abane ni nipa mako aduonu ensia 26 na wamu ko gina yesa wamu to ne so aba ewie ye na mu aduonu miensa 23 ana to yes miensa pe na tu no na tesa abane wafa na wonu monyamfo Clement Atefa ejina so ade sama wudro pinetu dwane na se chenchenche pa wade ama assembly members a wamu obrim central municipal ani penifo a wodro wamu bo na chidom ehye ne kran esa dwumedie no obetimi ayenti na wankɔfa no wade na so atimi amom na ne nasie mo ana wadi atudwa wo kyese sabre wo besre ye papa ese wo ba akofo ne nsa ensu nyankopon ani hata enti wano na wamabɔ ne din sa presiding member na mom wo behia wo bia emo enti obi anhwɛ ese na afemu die bia obetimi aya aboa no se ne be ya assembly ni ebetu mpon wo bia fa ne die nwu aposo se ne Brim Central Municipal Assembly ni mpumtwa ne yepe enye wano woni monyamfo Clement Atefa enti wo sese obi bia betai nechi sane ebe ya nani suade hunu ani Brim Central so empumtuo ebetimi akoso ama na so wa wie ye ana wade tudwa wo chem sa wano de na afamu die bia wo betimi age SPM anasa presiding member no wade ni nyina begu aponso ahye esa empumtuo awodo any project awodo wo se koso e wo Brim Central Municipality ema addition wo Brim Central anasa potema no wa muso atimi ani ache no obehwe eso wade ni nyina begu aponso no waye ne pepepe ntiento a efiti se sabre kosi bra wo besole efi akonwa so no na afamu die bia wo betimi aye no wahwe ede ni nyina so agu apon eso Oshe hula balu anda ekoswa na mse ne nyame ena prepare kwa mu na ode ama me se na me na me betenam na emre aka no hwe na etutu ho anamo eye aseda kese na mde be ma honorable assembly members sanse ohwe ende vote ekoswa na je se assembly members ni nyina determine se omode Clement ebetena akonwa no so se be I see ye wie kwa na mre aho sanse ye position na mani na so ya yesre ewo assembly ha ne se ene honorable members ni se omode tumi ahye mesa no ma ni suade hu kese pa ne se metimi aka assembly members nyina bom na omu nyina ba be baako ewo assembly ha se na be assembly concept no ebetimi ede aya adwuma ne to so se ye beboa ma ye mansini mu nyumadie se edie no akoso ye mansini mu abusiani aya woni monyamfo Clement Atefa empempre wono ana eye presiding member ewo Brim Central Municipal Assembly na wo penina mananso we no wo to so wo kire musa What's not by Papa Pansada, Sayaman Kotagug from was Saka Banshan and assembly members I would run any common fun. Want to me Emma will be a Senebia. Well, how near Titia will be an so one important and in Gabia Abu assembly member one and another common fun about. And Pum Trobia was a Kosoa Bonaco was shut there, and in your will before from Quantanum Naco on the Suswashe. Now, what they yourself, Coban Sabba, Pum Tra, one more apeno, at Timia Basahara so a content. So and to was not papa pasa wanutu na disradia what they add to the name and ye one shana assembly members no common fan no wamu ebie no kreni nyame anim ni assembly members ebrepa efa yempuntu djuma nketenkete bo ye mantemwa dodo na afi yankasa yebotom da bia mekasa we assembly member na ayo obi na se wo anisuade hu se obedi se adwuma we na se wonni adwuma ba ko mienu bia betimi ai boa wo na wa betimi atoto ne ma bi won peso aso a menu ya wasem omobo tini ye kan se aban betie yen na omatimi de ne ma bi pa bi agu kwa mu aman ya gidi se ebeboa ama assembly members no ya fa ntuma pa e de afra yankasa omuntu ya kape ne mom sane ya de common fan ne bi ma MPC na omo pone kakra de ma assembly members am gidi se yen electoral areas no e be fa yen ntuma pa e de afra enti yempani for nhwe na assembly members ya do so de ne mom sane ya MPC no fight ya omonsa kan common fan same thing na yesre so omo so beboa na yenso esa be kan kakra ye betimi de adi enwuma Abusia wani monyamfo Clement Atefa aye presiding member ewo Brim Central Municipal Assembly nini
ana ekotie ye no ye bu kasani kom ewo mfimfi mantemu na owura miamia kona la ya de obeti ya obi asuso man mu adin ama woma enum apetition eno ne ye local pa ya Ghana num se ya ne ye ne no panso ene nsan ye mo ndewuru na nsomafo top papa na apetition ebi odi bebram de freni bi freni kikabi kira wase ebi freni metia dadoa so ebi freni amferia wase tese apetition kutadin bebre wo mo chese ne boy den ama ne to ayeden pa we nam so ama wo mo finfi mantem de awo wo mo pa ma wo ma babonten apetition ensanom fo nka bomu ko ni chese saban anhwa tete ne maso na wo mo nsa mo to no enso ate kakra ebe ha wo mo na anya sa wo be yo ye chepan de ati aban na ne wo mo jema onu wakokoto bi akoto one tot ediko fesi obi ediko keke bi ache na se akeke bi ache ne kura ene de eke kan ho no ene kura ti nsema ye fi nanum ba na ode ye demonstration etia nipa wo mo tumi nto appetition bi nnum na se ankada pan nsem de aban ba ti bi papa to mo se aban mpene toto mpene no a ompese eda bi beba na biri bi beba ye ba hwe na ye hu no ba yira se trom te se nose mask ya ene omo modin a enhwe sa appetition bo no obi hwanso dedication of the dada really this is the come young fire to this dada this is why again 1 gallon it take on this is first in ke ba pedi go you to this here uko ete no ba bi tiaka but this is very free what a price no mo so mpo emo menado ekufado ya oti extended some fun say o say you can pay the application na nyamo wa to 2 million na de esa mo kan mo ni su table so no ko mo gwana pa omu gwana zanga because mama nyama nko yie kwa that's one shot actually one shot two one shot one so ni aku bi japo one shot market de be won na market obu wo kwata koso ababa haya ka that's no ku sa bi da de ku sa de ana wai siaka aba abi bi dara siaka sikem pe de sasa won o man pe ni wo ka sa sa mi se sikem pe de all that try to say enye fe ente mu ka san se o man pe ni no o je tu ka isi a mama ye wu ba to ko isi a na do o mo ni mo ye ejo si ni ha ya o mo no e ji ko ejo de atasu se big da o mo no ye ji mai let's say boy tablet eni amuti ye eye won ma etanum apetition pa kikabi kire wase amfere wase metia dadoa so ne fa wo fifi mantem mpo anapia na se na aboabo fon so kura complain na say nationwide ne boy wo so ye demonstration ni bi aboabo asemo na so o man ni mu ayedin pa because sa wo bia ye oyekire ama ekuo yinsu sa wo mo ba be ye oyekire de ana ne anwen ne se ankasa abusia ya trust wa dwenkire ana ya de etwaso ntimime de SMS no ana etwaso ma dwenkire ba na mde etwaso na KKB ye bo asamo kokoben achim kokoben ana wadi abosi kase ebo ne de dedem enya sam ketwa ne nyame nhira de watobi agu ye so papa Ahenkan ni school yeso no nyakopo enhira no so wochia na busua okran ebusua mu ni nyina ne Cecilia okran Mary okran Peter okran Agata okran wo nyakopo enhira omo papa nyakopo enso enka wo mo ana wode aba na Mr. Tamakuro enso de ne de aba efri achiase junction wakasa wononkoa de eka wononkoa anka wonu monyamfo ata wa manga na yesa na hini wo wakasa wa resign anasa ni dibre na yagifri ni nsama ya jefri ni nsam nyina wi aka mampani apamono na wasa mampani di ni kwa tu efiase papa waso wa ha wa manga na wa ma o mani sikasama to ba ha na ne ntia wakasa no wasehwe wo fori ata nkoa ne ne banki data banki abasia bia wa manga na ye bekwa kobo bia no ne chefa wo gene de ani nsese bebre na wo ho wo gene chefa wo ni nyina mu ensunya de wo bia kan wasem enya de wo bia timi kan wasem wo gene nyina aboso edruhwa sa ne amaye aka wonu kwa de aka kinoforiata ya gene di brefri ni samo sa wonu no be resign o sama pani susu na be pamu no ani ese de ebesi bia ye nya chi akonwa ni kwa fri ni sama
yes afa ne nkwaje won kwa twiri mu aban kukumu na ohaw ne atete a ode aba Ghana force no won kwankwa so anom meweda edi frachim ayire bi na ode aba say good evening Ahenkan ya jusu ye papa pos ama Ghana pa nie anu obi sa senti ye mpanifo na wo mu di enim no wo man hu do sani na wo mo kika bire bi atwam na man Ghana de yakoma so no bisa o sam na wo mo kan ye no ayampa wo man hu do se bibia kwaso bibia chese wo ye bibi wo man mu kura nya ye pempre wo man Ghana bibia ni wo akwaso bibia nya ye ani wo bisa senti na nado adan wasina nado de o se kinoforiata na wache akwa se sabreken wo chini dibre cry finish na opo obi si na nan wo bia obetimi aye adwuma no na se ne bia wo man betimi akwaso na wo che se tebia MPP amanyuko no we have the men wo se sabre ana we have the men wo so mutimi da wo medi we have the men na ko wa ma jikinoforiata akonya na finish na ne de obi fufuro esi so se ne bia be konkan wo chia Evans any golden boy wo mu nyina ewo achim ayire bi ma mefa SMS no ensi ya ne yemfa Facebook de ntoaso Facebook diam de toaso aye Richard Ofosu osi o hwe live tie kase ne pan kran to kran na o tie free esuo kwawu inteso okay esuo kwawu inteso ena o hwe live free na o cheze kase ndidem pan na mum onfabro nyanwe crackers kakra Oma na dafo pa happy birthday ye fa no Alhaji owo USA Nyankopon enshan papa na oma no ahoden Selassie so say patriotic voice call so o sin chaso nkonkoma onumyafo Alan Kodwo Krematen ene his excellency Nana Adodan Kwakufuado o se wo mo srada wo mo kotodwo gufom Nana do ne owura Alan Cash wo mo hwe na enema yanteto so kakrai titu ni fango Osifango boy de dudu nti wo mu hwan so sanso mu hwan so a enwoma nketenkete e wo monten ne ankese wo monten ni na ne boy den no ebeba for me sanse fango no bo na aba fam ni ntinti abanhwe na ohwan so na we de ehye dodo oyibo boaten edifri atwuma nyerebehi ewo kumase osin kakra krati yedin na kakra fango no eteba fam hallelujah na nakwa ma boaten di frable kuma central say Dr. Baumia is coming eno ne na hotodin eno o che say enika papa ene o hwe say de felicitation say odo mahwehwe o fango so a nanado o you too much o say abana ya de pa say ene wo fra say enhwan fango so Nyankopon enhwan pa ne Dr. Baumia a oba bedi NPP amanyeko nanim e wa afimpinu ene adwunu nan na odo wo mo atwa opokoko no akudinkunim ewo Ghana so abeyo mampani adwenche no dodo na mintumi mbo so doso ebi de echen pamphlet ti wa mama ode so na ode free ye breni ntino program for bi ebedi so tino ya no de free ye ko anyway bibi o ye nko ye producer nwumre ye